অসমীয়াক লৈ কিনে বেয়া কথা নক'ব দেই অসমীয়াক লৈ অসমীয়া গৌবেগ কৈছে কিন্তু হ'ব অসমীয়া গৌবেগ কৈছে কিন্তু অসমীয়া বুলি কয় অসমীয়া গৌবেগ কৈছে কিন্তু অসমীয়া গৌবেগ কৈছে কিন্তু ইয়াৰ পৰা কৈছে অসমীয়া গৌবেগ নহ'ব এইখন অসম হয় এইখন অসম হয় এইখন অসম হয় অসমীয়া গৌবেগ নহ'ব অসমীয়া গৌবেগ নহ'ব অসমীয়া গৌবেগ নহ'ব অসমীয়া গৌবেগ নহ'ব এক নেগেটিভ পৰিৱেশ য'ত সৃষ্টি হৈছিলে আমাৰ আৰ্যনগৰ ব্ৰিজৰ তলত তাত কোনোবাই বোলে আপোনাৰ অপপ্ৰচাৰ কৰিলে যে অসমীয়া গো বেক ক'লে বা এছামিজ গো বেক কৈছে কিন্তু মই 100% মই ঈশ্বৰক মই বিশ্বাস কৰোঁ মই নিজক মই শপত খাই কৈছোঁ আৰু ঈশ্বৰক মই শপত খাই কৈছোঁ যে মই আৰু মোৰ লগত যিকেইজন আছিলে কোনো অসমীয়া গো বেক তাত কোৱা নাই প্ৰথম কথা এই অসমৰ কাৰণে গোটেই জীৱন উৎসৰ্গিত কৰিছোঁ আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় এই অসমৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণো আহুতি দিম Adom kada koi pan samai nali tumta thek ponong thai po mate arjulong pon thai po Assamese go back pu bangso puthak bangke sitame exact hala bangso kaning je vek a clip bang nali tum thek ponong le det thai ji copy posi thek ponong le det mahala samai tum thana bang sitame isia video bang elitum thek ponong lo nangli tum Assamese go back pu ningjevek hala bangso video bang viral de lo social media long bangso social media long viral depen mage Assamese tum same isia sentiment lo koklo amasi khai pen khai ason si kache pho nang naklo nani Bihari labengala punat Assamese mangbong kache pho ason si mandelo sitame ahok pet alamang alu kaprek do thulang alang tum ko son si kache pho roklo alang tum anti drugs protest hi do pon bom hala bangso protest hut ko son si hur ki chudut lo labe ko son si bangso aputhak viral de lo labengke police tung kopi si ke pachini pon hala bangso lam sametum je than panang thi hek pen nilemen mukut kramsa nalitum jong si nili channel subscribe igelang polotang te ka hon pen subscribe onik tha etum pregjam abirta alam sametum te thandam long ji la pen ke non pirthe adang india long ponon angtan ponon mate ili karbi long ponon kopi ko son ma lahai tum che thanam bang la pen ke opinions ta meritum chipi sero nang la si alama glason lo Arya Nagar long si bang so alama eklang lo Guwahati along hada kaike pen same problem dover pu nani ganja ke jot ho drugs ke jot ho labenge ke chotum same hada doping labenge drugs to ganja tho lai jong si cholo plotang de monitum same aura dur same fracture alang tum ke claim un son same claim un det po ilitum ke matha un son alang tum matha un det po kaike same matha e po jong si drugs cholong le plotang te ganja cholong le plotang te ningkang sam same avilo lason ora si ilitum kada ko beta chini lo drugs to ganja thodi la araki hor mu an ke misen ason ke kalilo asila Arya Nagar lo manke lason ke jotum dopik lo laso posi la anti drugs activist atum lapik adhek reporter tum semedolo altum chelang si bangso puthak protest den ponlo altum ke hangtara mangke dak ke jor atum phan an ke inkir pilab nang ji pulo laben ke punishment same pinang ji polo lason se alang tumage protest pon bomlo bangso protest ke dek bon lake 7 June like non he jong lo 7 June arni alang tum protest jeng pon lo labe alang tum main focus ke drugs saput haksi alang tum ke focus lo matela araki put haksi alang tum ke RDN pon lo labe ke bangso RDN pon tikut bange thang nat ka sik saksta me avidelo sita me api ki chok che bangke ale to protest bomb lo drugs saputha ke setame ko machi ke jor lopu aputhak nangkele hutpen bangke khaya lamang chelo athe adak pen and bangke Bihari tum si ke jor pu ale tum Assamese tumang akoi pidamang Bihari tum si hadake drugs to nani ganja thol hai jor red polam lo amase da protest atumben setame kon mane komani bangke Bihari tum same dolo labenge tebok trai Bihari tum same dolo labenge Assamese tum same dolo hada bange mix lo amase alang tumang bong same lam chi pangjar chet lo amasi ke jutsi banke kache theng kache chokatum same dolo hada bangso kache theng kache chok pena jok adhek tumang ke areng hu same sonang lo konari reporter same areng hu sonang lo labeng konani police tum same areng hu sonang lo police tumang hada ke control dun ji phan ka bor idolo setame bangso ke control ji ka bor ia joini se alang tum same areng hu sonang lo laben ke nani anti drugs activist
alang tum same areng huson anglo lajo da kalilang report thing men bolotang te hada gari motor sitame ke phalang no son sitame dolo muni tum jong se aning ki thi aning ki pungdo bolotang te hala bai common no aning thi aning ki pung penalang tum ki pano tab lason ma gilum thek panong long violence do kok lo bolotang te lahai ke phalang no son same tum thek dam long long lason si hal sarni sitame alang tum lam che phoche lo phi bangke kache theng kache chogan same dolo phi ke gari motor phalang no an sitame ang dengal tum deng pondel lo koson si bihari labangke Assamese controversy kache man delo bangso dead phi bangke bangso violence do dead phi bangke social media long tum exam a video thek ponong piglo athe no lom kado ko same mobile phone ki or cry lo asi hala bangso protest hood adek tumang videos same ken pondolo hala bangso video hood litum same thek ponong lo nang litum Assamese go back Ningjevek pusi ki koilo hala Assamese tumang si kaprek tum han same ki koi pondolo konani bihari lo labeng kaprek tum phano hadak labang so video ki record pen api bangke social media long pidelo viral delo amasi ratum same si theta na question do kolo ahok ahak Assamese go back polang tum Ningjevek lama polo labeng jong si Assamese go back pu Ningjevek plodang te alang tum han same lake punishment pinang ji polo athe dak elitum along rilong bihari tum nang dun chot si lan ke chepalang hai ke pu aning ke ka ning pung seme dollar penge program asup tum ben dang lok program social organization tum sitame protest law che songpon law sitame theta na question mangke ahok ahak hala suhud Assamese go back Ningjevek loma laben ke bangso a video approve doma Assamese go back pu ke hang taram a video approve doma labeng ke si theta na question bangke alang tum khayang bong khai si aron ma mate bihari labeng ke Assamese mangbong si ka che phoma mate hala sawani ke anti drugs protest ke claim alam pen selang tum ka che phoma hala stamele tum ka chin yang de kenang so iri tum mangke chini dum de lo hada copy ko sone iri tum la copy ma video evidence ke do hala ansi iri tum same kroidam unchot po labeng ke police tum same hala si kroidam unchot po athe alam kaning je chot bangke approve ave bangke police tum same deng pontek the deputy commissioner of police bolin deuri po bang alang li bang ning je pon lo anatum investigate lo la bangke la son kaning je a video mate la son a slogan Assamese go back bu kaning je a slogan ke la ke ave polo labang so alam ke paklang pon mate la son a hin nat ke pon det khai pen khai angbong ke pachar wo iji a bidhi a joine si la son alam ke paklang lo polo এটা কথা ওলাইছে যে অসমীয়া গো বেগ কালি ধনি দিয়া হৈছিল এটো কি আপোনালোকে পাইছে ন কোনো দিয়া নাই অসমীয়া গো বেগ ধনি কোনো দিয়া নাই আমি শুনা নাই আমি গোটেইখিনি বস্তু আমি যিমান ভিডিঅ' আটাত আছে আমি গোটেইখিনি ডাউনলোড কৰিছোঁ আৰু গোটেইখিনি হেৰি কৰি চাইছোঁ আজি আমি নেতাসকলৰ লগতো কথা পাতিছোঁ আপোনালোকে বোলো ক'ৰবাত দেখিছে নেকি তেওঁলোকে কৈছে যে সেইবিলাক তেওঁলোকে দেখা নাই চ' এইটো হৈছে এটা ভুৱা এটা মানে অসমীয়া চেণ্টিমেণ্টত এক্সপ্লইট কৰি এই যিসকল মানে ক্ৰিমিনেলছ আছে সেই মানে মিছক্ৰিয়েণ্টবিলাকে তেওঁলোকৰ যি ক্ৰাইম সেই ক্ৰাইমটো লুকাব বিচাৰিছে হয় গাঞ্জা ব্যৱসায় যিগৰাকী 50 কেজি গাঞ্জা তাৰ পৰা ধৰা হৈছিলে ইলেকশ্যনৰ সময়তে ধৰিছোঁ আৰু তাক মানে জেলত দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া জেলৰ পৰা ওলাই গৈ বিহাৰত আছে আৰু কালি সাংবাদিককো আক্ৰমণ কৰিছিল অন ডিউটি একচুৱেলি আমাৰ পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত বা সাংবাদিকৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু এটা মানে চেণ্টিমেণ্টৰ মুভ হৈছে তে মুভ হোৱাৰ লগে লগে কি হয় তেতিয়া ঢাকা ঢাকি লাগে আমাৰ পুলিচৰ তাতো তেনেকুৱা ঢাকা লাগিছে কিন্তু এটেক কৰোঁ বুলি কোনো কৰা নাই আৰু কাকো কৰা নাই ke pacharbu iji abidi chot bangke kali alang di bang main bangke alang di bangke extortion pu a case tame alang li ki photang dolo komani bangke a koi pipon alang li phan extortion pulo tangte alang li bang hala tangka maha ka chuen hala drugs ke jor punon ganja ke jor punon alang li tumen seme tangka chuen detiti pulo labengke alang li ari sangho alang tum ke dam tang same bangso a case ke along ka prek a police station long alang itum a case do tang pulam lo amat si hal bangso alam ben bangso extortion pen alang li ke padai verji phan alang li met hang a problem pen alang li met hang a case pen padai verji phan si alang li bangke la khai ben khai alam ki wanji phasi ka bor i polo police tum ben kaning ji apon ateng lo la bangke nali tum jong se Assam Tribune pa berta long lang nam lo pratang te thekdam long ji Arya Nagar class rooted in extortion case not ethnic issue
Guwahati police si Guwahati police me pachi ni pano Arya Nagar long Alamki do mate hada kache theng kache chok hala bang so alam ke lage khai ben khai alam gali hala bang ke extortion case a joines lason kache man pano anti drugs activist alang ni man lage Jitendra Saloi polo labage inul bang do thulang Bishal Chaudhary alang tumake bang so extortion men link do polo extortion pro tang te tum sabi me chini lo tangka gichu en lahai drugs to ganja to lahai kijo tum nong be alang li tangka ke chu en Alamki stame do labanga prang stame alang tum ke bang so Alamki bang ke potang lo laben ke police station ong stame alang tum case ke pa bontang lo pu bhara lumuk laben ke basista police station nong alang tum ke hada case do pu amachila bahini tum bang alang li tum si khayang bong khai aron ke wanji kabor I polo main problem age lake alang itum a problem no lake alang extortion no aki semi ke dam tang semi dokho labge non semi la hai alam do ji polo lage police me pachinia teng lo hala Assamese go back bul hai bang ke ning je pon pe polo alang lang lab lo video an semi a footage an semi recorded videos an semi lang lab lo semi hal song ke thek ponong li polo alang investigation mai padopon bom lang non mat ke komane phan nep ingnang si jelong thap thot lapu bang kya belang semi tum kiri tardi blog lo labenge Jitendra Saloi isia video ka selam pondo alang di la police tum statement ki pia puthak alang di sitame sabo ningoi ning du ka son sitame dolo athe lahai alam police tum alang li phan ki pa bon alam ang ke ahok hi pulo mate kedam tang ma ke alang li case do pu bang ke than lo sitame alang libang nona dihu bang ke lahai pot pu bang ke kali pu sining je pono labang ke jongsi Jitendra Saloi alang libang jail che thamnang koklo pulutang te alang like apran che ende jipo alang ni me thangsi bang so video bang ke release lo social media long nan dum same lang pon ikha Jitendra Saloi মোৰ খুব দুখ লাগিছে ইদনা চেৰাপাতিৰ ঘটনা নহয় মই কিন্তু সেই ঘটনাৰ বিষয়ে মই এতিয়া একো নকওঁ যোৱাকালি মোৰ ওপৰত এটা এলিগেশ্যন ওলাইছে যে মই ধনদাবী কেছত মই জড়িত আৰু মই জেল খাটিছোঁ এইটো ডিচিপি ছাৰে কৈছে আমাৰ ডিচিপি ৱেষ্ট ছাৰে কৈছে কিন্তু তেখেতৰ প্ৰতি মোৰ এতিয়াও ভাল ভাৱ আছে তেখেতে মোক সিদিনা থানাৰ পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই মোক আহিব দিলে মই কৈছোঁ ছাৰ আপোনাৰ মোৰ নম্বৰটো লওঁ মোৰ ড্ৰাগছৰ আৰু ভাঙৰ বহুত ইনফৰমেশ্যন আছে আপোনাক ডাইৰেক্ট ফোন কৰিম ইমান মোক ধুনীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে মই মানে নথৈ আনন্দিত আৰু তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান আছে তেওঁ যিখিনি কথা কালি সামাজিক মাধ্যমত মোৰ বিষয়ে অপপ্ৰচাৰ চলিল যে মই ধনদাবী মই কেছত জড়িত মই জেল খাইছোঁ মই কৈছোঁ গেৰাণ্টি Jitendra Saloi আজিলৈ লকআপত থাকি পোৱা নাই যদি সেনেকুৱা মই কৰিছোঁ ৰাজহুৱাকে আপোনালোকে তথ্য দিয়ক প্ৰমাণ কৰক অসমবাসীক দেখাই দিয়ক Jitendra Saloi যে জেল খাইছিলে অসমবাসীক দেখুৱাই দিয়ক আৰু যদি মই এতিয়া গম পাইছোঁ মোক কিবা কিবি ধাৰা লগাই মোক মানে লকআপত সোমাব এইটো একদম 100% মই বহুতৰ ফালৰ পৰা মই খবৰ পাইছোঁ কিন্তু মই 100 গ্যাৰাণ্টি দিছোঁ অসমবাসী ৰাইজ মই কিন্তু যদি মোক বিছা কেছত মোক জেল সোমোৱাই মই কিন্তু আত্মআহুতি দিম মই এইখন অসমত মই বাচি নাথাকোঁ সত্য পথত চলা মানুহ শত্ৰু থাকে মোৰ ওপৰত যিখিনি মানুহে কেছ দিছিলে আছিলে কেছ কিন্তু সেই কেছ কোৰ্টে কোনো প্ৰমাণ নাই মোক এইটো কেছত মোক ৰিলিজ দি দিছে তে মই আকৌ কৈছোঁ এই যিটো ভাইৰেল হৈছে মোৰ এগেইনষ্টে ধনদাবী আৰু মই জেল খোৱা সেই প্ৰমাণটো যাতে ৰাজহুৱা কৰি অসমবাসীক দেখুৱাওক lasi non mat ke eltum protected alo kumar alam sikar juji ma ke ilum jong se police statement lang lo plutang te alang tuma kaning jipon bangke lage akoi ki pida bangke la anti drugs activist amat phansi akoi pipono andum extortion a case do ko joine si bang supen alam do ko joine si la khaiben khayang bong nat ke pa driver ji phansi ka bor ipulo laben ke konane Assamese go back pukaning je bangke avi pusi police mangke statement piktatlo ajale chetan same ahokala mangke klang vekji setame elitum kemat ha ke par signan ji kenang sot Assamese go back bang to ningje ne sitame alang itum kachedan hai ani tum same Assamese akhai tum han chedan hai detlo hedam tang same tum thek ponong lo Karbi go back bange ningje ne pu bange thanjok lo do tum bange hala bange litum recorded videos approve sitame do non la Assamese go back pu approve bange abelang muthela isia video long inoda monit bang ningje det nang tum
nang tum Assamese go back pu ningje det wa ning ki thi kang check la so video bang ke do la so bo si elitum Karbi anglong punon Assam long punon ka pre ka khai tum nang bat bom lo plotang te halatuma bears tami do nang kok ta thek elitum kaching ki ka che than ke program social organization tum long same arju long pik lo di ko son siang tang amuni tum han ke khang ji ma po same chingwa cho so si mande dili jung ke matha dam ke mane ni li ke thek long teng ke lai measurement thang da we kumasi ki wang ne kumasi dam ne lai thang na talan wonde asobusi non same dum thek dam long lo Karbi long same keng sang so bang ke jum put lo a population same la tum ong munak lo kopilo plotang te chini lo ili dum lai thang na a measurement awe keng sang dum man ke khang ji phan thang na measurement awe asi mo ani sinang le ji mane nang le elo along pen along ke ne le elo Karbi teman kap here bang ke jum he ko son si do no lang plot lang ji son si do ate hala keng sang to mage komani to mange tangka ma same ong oji do oji Karbi to mange tangka we thang da we power ave pot tangka jong si ave lo bulong power ave de se mande no no pir the bang ke la so si lang jib lo Karbi to mange la tangka ave rong su to mange lang tu jib la si ke the ke ding tum same la bang ke chelang du nang ji ang tan be na muni to mang dak a chance bang ke pi we de nang ji Karbi long bang ke non lang sinang ajale te san same non ke ningje je nis tame Bihari tum same ke chepang tang so si dum thek panong la benge khuruni alam idum ko ane ben pijjar same ka che song same ache song nak so si do athe alang tum power do ko alang tum chakong do ko ko people uploadang te hala a sarkar tum same la hindi ka ningje amuni tum phan bang ke support pe alang tum phan bang ke ngal tum ko sons dong ke thek long ni same nili bang ke sons ke thek dam long pina dum bang ningje pono central Guwahati long di methang amuni phan pa ye si konane a Bihari basi ke pahai Vijay Kumar Gupta alang ni phan si pahai det polon alang ye mahang thek asam long thaji same alang ni bang ke Assamese kali posi pachini pon alang ni bang ke konane akapre khai Bihari khai ni kupini la mai chini de lo same hindi ka ningje amuni to pamang alang di same support pik jong si la son akapre ka khai pen jong si leader nang chimanu plotang te lage obviously ang to metha khai phan mang ke lage chinghon ve ko elum pangbar damang elum council long jong si elum IEM inut bahani ge keng sangdum dokok lo plotang te alang tum kopia khai ma hala phan mang ke alang tum chinghon vek po chirai kom vek po la so si elitum kedam tang same che than pun mom lo daga separate voter list jong si selam le plotang te elum council long same ka sik sak doji etum alang li tum mane ang tan ben amun tum jong si dag leader nang manu plotang te alang tum metha khai phan bang ke alang tum protection pi vek po la ben ke dak elitum local tum bang ke kisung nang po la so si tum ka chere mek ke nang ji la ben ke commercial hai ke lang nang ji lo plotang te elitum a leader sa to Karbi go back pu bang ke ning je elo elitum jong si hal hai ram chi phulo plotang te ning kang me ning pung me sitame kopi ko sone elitum long change nangji pulo la nangji pulo same larpon unni de son sidum thek ponong lo la bang ge nali tum same chini tha je national party ke hengnu u pukali meke mission woi fit sitame elitum dak 6 schedule area phan bang ke asabo ki me bang ke do ki me de the bang ga tum general area ki selam ji ban selam tum bor irong tagi konane Bihari punan konane Bengali punan konane amum chai punan ala tum wang same ili tum kwan si jakong kelong ma power kelong hala soteng se ala tum same long pop titi dak hen to ke chok che damang ke lasi non same ningje long pop lo kun ki chodori ban parem der a joine si non ke laan ningje haidelo Assamese go back pun ningje haidelo poka ningje tum same dolo labeng isiala ma irum ningchi binang je a komane ke chok che a joine pen khai ben khai aron ke wanji phangi body ede nanji jongsi la police kaningje alam mate alang di statement ateng jongsi a hok pulutang te edi tumla son mai claim pon pede nanji komane abang phobang phibang ada we pinsi konane angtana sor sina kitchen nek pulutang te hala mangi action mangi enpon vek ni hala mangi che songpon vek nang po sitame me thangna ke chokche the piglo pulutang te hala mangi kado ka we angton phan mangi pati blap ke hengno sitame isining chi binang ji do thula hengno pu wai pit same ang ta dum jong si litum me tha khai phan jong si kachene kaholo dolo pulutang te itum same chirai konvek nang ji athe litum same si responsibility do itum me thang khai phan protection pinang ji phan bang ke pon le tum bang so video lo mang che thanam chonang jong si pene update dolo pulutang te itum than thana do me thang be karo